Chairman ke election campaign jong ke National People Party NPP National Parliamentary Constituency Mbak Hamlet Dokling ubadai ru MLA Barim Gamalim ulong bak ke BJP kawan ban kershan hi ya keseng NPP hanrai ke NPP kamsyam lasania ya kawon tang naga BJP hanrai ke haban trai sitom habakali hadin bala dep tep won ki pat ba akat khandai tarik mentau benai Mbak Hamlet ulong ba kajing kun kolong pedeng lai teli kiseng kata ke kong ambulance long do na ke NPP Mbak Vincent Pala na ke Kongres Mbak Dr. Ricky AJ Sangkon na ke WPP Mbak Hamlet ulong ba kiwai kiseng sain pertai kila ban kop ya ke job hanrai ke NPP kan update hadu ke saw terik jom na jaliu kabadai ke sni ban nyawon halor kajing mi ki kubor ba ki don kinong kershan BJP kim syam notre ban thep ke NPP Ubak Hamlet ulong bagi BJP kawan terwahi ban kershannya ke NPP hanrai habagaseng kawan ban kershan kimla ban kentai kumta kacing betai ubak alhek ubadai UMLA ke BJP na bentar umkra konstituensi kidon kinong kershan ki pokok ngo ban tip ye ke NPP bat don ki pokok ngo namar kishim bagi BJP ke klem yakun hi kin tip kat bakimon